Za 15. dan Ramazana donosim vam pa možda čak i najtraženiji recept na mom profilu. Skoro svaki put kada sam na story objavila uljevak, dobijala sam upite da vam pokažem recept, pa evo sam ga danas napokon za vas i snimila. Da se razumijemo, recept nije bilo problem s tim, jer je pravo lagan. Problem je bio što i mama i ja uljevak pravimo odokativno, jer smo ga u životu toliko puta napravile da nam recept apsolutno ne treba, nego sve mjerimo srcem. Uljevak je za mene oduvijek bio jedno od najdražih jela, ali od kako gluten ne smijem da jedim, kada dodam ovako gore meso, postao je jedna jako ukusna, ali i lakša zamjena za napraviti za pitu krompiršu. Nekada ga pravimo ovako sa ovim kolačićima preko, nekada bez mesa, nekada sa poljevom od putera i mlijeka, nekada sa poljevom od putera i vode, ovisno šta i kako nam se taj dan jede. Koju god verziju odabrali, vjerujte mi, uljevak će vas oduševiti, a recept je isti. Kao što rekao, samo se polje mijenja, a i to da li ćete staviti meso ili ne. Večera za iftarova tepsija je pukla samo tako da smo se na kraju za stolom svi samo zgledali u iznenađenju gdje je nestao uljevak. Srećom uspjeli smo da sačuvamo po jedan kus, odnosno komad sebi, da imamo da se počastimo za sehur. Tako da se ja tome iskreno radujem i ovdje ću lagano da završim ovaj video, a vama od srca da zaželim sretan i hajrli post i sutra.